Rongara thorpak pentuar kasilampon. AP Chelsea yudwing atuma hinpen phirangke mai kang nipon. Ingti kathar sarpo atiri matuma phan kachingdo. Rongara thorpak pentuar kasilampon. Lason si thang ni phain koira phor nilakhain koira trok duar baguri MEC constituency ke parlo dolamara bijuli rongara thorpak pentuar kasilampon. Kedamtang sitami bangso tuwar phan pura EM Richard tong bia phan lo pali damlo. Sita thang abierta kawe penajok rongasor aning kipong penajok thorpak pentuar kasilamasai klempon. Bangso long Farming Society atun penajok bangso tuwar phanpu panong si 1 lakh an pipon puta thanpon lapenan parta pining chotkali aninkan bang sitami ronga tuwar chepanpon lapen sorkar phan chonghon edet lo puta ronga sol pen chithanpon. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Nah, so toar ka salam ke rong thom arat ka singrum di ke salam. Ante labang so tuwara phan ko pini rong pentong adon pentong chirung ma mante ko pini council pena kerab du Rong adon ke cirung edon pen suri si ke cirung la rong bom la pen tho bang ke anai thoi ti farming ma ta 1 lakh ladak pidun po la pen tho bang ke jirpi tum la व्यापार बेहा के bang ada businessman tum cek व्यापार la pen sa व्यापार la hai tum hata churu na yala tum tanang pidun ji pusi ani na pathe ante la arjilong chuning sialom EM Richard tong bia phan tuwara puthak logi pali dam pulabang so puthak tai thini than thate pali ke pali lu pusi pu sitame council pen ke ako ko ke do na non nikan ka ni ke abi nang men chi than thate nilemen Sri Pan Singh tera arnai thoi tea farming cooperative society chairman Disama Central Reserve Forest Marat Longri Mati Wildlife Sanctuary Angkanga Hokpedo Longlevek Pulote Marbeng Waijong Lang Therun Robar Bagan Lapen Pranpri Apel Buguri Bagan Chiri Pharo Sosiadim Tharle Damde Thapusi Jilang So Arat Ningkang Samselam The Chipaklang Disama Central Reserve Forest Pier Thekilir Singsang Aliralon Kimisen Abotor Bokan Munit Okpran Lapen Chithia Phan Kinang Sotnai Oxygen Atomon Kang Thir Kepa Jabjir Longji Aphan Arsik Jit Akimang Dam Kedam Tang British Sakaya Hotpen Disama Central Reserve Forest Raitikanglo Lapen Puthot Kedam Tang Apora Hotman Kedo KAC Kachari Ke Thekiding Atum Chedon Dunsi Disama Central Reserve Forest Angkang PR Loan Ke Marat Longri Wildlife Sanctuary Atheke Teke Ingnar Thijok Phakleng Botek Boso Marat Mareng Apiatum Pacopan Joy Ji Aphan Kepanong Pi Mati Kerai Pi Adim Pusi Pangdaklo Bonta Labangso Wildlife Sanctuary Ke Hok Tang Aron Kumat Lokarkan Lapen Labangso Disama Central Reserve Forest Ke Marat Longri Wildlife Sanctuary Pu Chinilo Rapit Kerai Komnang Ji Alar Thengpi Thengprang Kepawir Nampi Keparu Kapangthai Dang Asai Kacharam Dona Bang Pu Bang Phi Kedo Robar Ke Katiki Ma Lapen
lahai rubar bagan ahem phu komatma apu thake mua porsi chinipo tang teiman ke do jakong ke thepar pek tim karbi anglong ke CCM Dr. Tuliram Ronghang Forest atumaphan kaping khala tengpen mina sai cheklem si jilang so hawar karbi anglong isbia sahawar rong atogan open kewang alongli philang kawi chongda chutile chot theng lohan chojor chot pen hemton choboche akar biara ar hem arit thang thanga chikloni phaikri troxiar ni munit ka choye ka chusom kowe arong athesere arong doan hemrit kado kawe kedoan JCB pen tharle pidametlo tangti Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma kaningje jatir mati bhetialam thea tengpet koan si khai longri longpat kaching hon ang thek doma avema pangbar dammi athe ka tharle vek nang ji adim tharle damde CM ake hai Tuliram Ronghang ke Ladakh wildlife arlone maangta none arlong pharla along ke Ladakh ke koane chi suri ket ne hektor along le ke alang li ke apel buguri abagan sinon ke klem ak aphan ki tur injar se la son anda ke klem la ke ilitung karbi akhai phan ke chinek lobo holadak kuki akhai tu ke plang a hem a building hem chardon ki chikim non dang ni tung ke sarnung ke chi dia phan phelang anta cholong dun thek the ko pene a to ahabar long nang litung pherang ke abitung ke bang dang nang homri ke suruparik lo lapen dang le tung jilang so habar non piniani akisung kado kawe Ladakh ilitung karbiang long angkang an ke kibi kithi anta sop arjulong lo theglong lo la social media lahai viral lo sitame lapo an ke ilitung karbi akhai phan ekechene ke komaching asorkar ha dak ilitung karbi anglong district afrange district council pulo pini anian ke autonomous council lapo an anengkan troxikep pardet arta dolo sitame karbi akhai phan rat charia song council ke charia song tungke lapo an ke chenek bangke thekduning long lepin lang ba chitong bang lepin lang sita peneng anengkan pini ani ke lapo an non ke chari bom asorkar abang phuatung non la rat charia song tung karbi akhai phan ke chenek ke non ke do bom asorkar tung hansi thekduning long lang lapen son thak si kaprek akar bia akhai akar bi arong si son thak ekvek son ke pini ani anta non anta pa phlut phlepin la son si dambom la sitame keche kebe parok aso asim parok atung ke do adim aron repen ke do adim long ke pini ani anta la lang li tung ekvek son dam thek the daka kerene high court pen supreme court pen pu order alo vandong odong council long bihamanta non ananta lang li tung ekvek son ji aphan a hem arpong ekvekson notice pu pabondam phlap pu ta klem thek thelang sitame ilitung kopia polo ilitung karbi akhai phan bangke pok pi pen ke ber po sarlam the son non puta la son e ber rob e ber sisi la son si klem kiduk ke lak arat aphan kibi kithi atung non piniani jo non ke becheng biri apor hem ave rid ave non usomar pen kibi aklim ang phar pen ke doji ke thagi konalo non ta thengpia room lo arwo pen si mune tung chepati bin si ajo anarlo me ke jang ke bebe ke cho ke jun hisami la som si non la dang ni tung along la som si do la dak jilang so hawar lo la sinili pudeji la forest department tung ta a ot i la son lo ke claim a hoklo alang li tung ni li tung phanam pu ke la dak ke wildlife ahawar dake marat long ri pulo sidame non kechari bom ilitung karbiang long autonomous council long ke dobom CM ake hai Tuliram Ronghang ke Ladakh wildlife arlone maangta none arlong pharla along ke Ladakh ke koane chi suri ket ne hektor along le ke alang li ke apel buguri abagan sinon ke klem alang li non ta aton LP daba atrak sinon ta apel buguri ke supply Ladakh ilitung hawar long kali ha konane UP
konania West Bengal hai sil hai apel buguri alang like chojor dam bom lo sitame Ladakh kiduk kelak ara tum han ke Ladakh ke ingnam paru long le pusi alang like pirthe alang li Dak Forest Department tum han hukum pipo Dak Forest Department tum bangke rong aso aphan nang pachinek nang pa holo lo sitame lachot kelang Forest Department amunin mariglo Ladakh la wajung pen bang pu paraiglo kopilo chiri kengdang na Ladakh ke inut Forest Department amunilo ACF abang hulo lake forest officer lo lalang li non boy gene robora bagan ke claim lo ante ilitung kiduk kelak ara tum han bangke ber sit pentong e chok pama ilitung ta munit boni tung ta kiduk det kelak det putame alang li tung son thakda ke chok ki jonni li tung ta son thakda thambani li tung ta jontu kali janwar kali ahong hak Ladakh jilang soke wildlife hawa Ladakh ke marat alongri pujong sikipu vek pulote alang litung bang tak claim klede nei alang litung claim klede pen pulote ni litung kiduk kelak ara tung ta nil tung tak pulote claim klede ji sisteme aprangsi alang litung abugri abagan arobor bagan lahai si fridet ha lansin ni litung ta dak jilang so arat da hampang do antame ni litung dak pen oji sisteme ni litung alang litung hawa bagan jong si chipri pulote kai thong ke tame ni litung Ladakh batai thong ke batai pharo infection bang putame ni litung ke thurthe lapen dakpen oe ako ke dam nang ji plote aprang si alang litung abuguri abagan holadak chi thagle det non ma GCB hum pharo ponra la so abuguri aro bor la hai thagle etha anle alang litung lale klemo lanlo plote ni litung ta thurji non Ladakh ni litung kowe rong ni litung choelo chongda chotulo pen tangka sekai si hini chupang rum pen kowe arong ni litung chonam lo chonam choret pen nil tung cho elo mo theni bak choloi mane osomara mo isu tung aphan eson bak abar sai doi mene puke cho e chosom akowe ronganta pi lablo pan lablo kipi ke pan shot kalai la Forest Department tung ta la po an ke tang nak ke chiplang thu akowe arong aphan ki tur injar se la son anda ke claim la ke ilitung karbi akhai phan ke chinek lobo non lang tha hola singhason ke hola dake ki irlo ke hola dake ki ir dambange tiger reserve lo laola dake ha kwan lo nengkan kresir kebra sari kurine la so aprang be se hoda ke tiger reserve lo ante Manipur ham Myanmar pen ke bang aku ki tung hola dake ke som proke a mekchi char dunde mala council ke chari ke the ke ding tu hodak piniani ek hekson dam lo ma bang hanso akhiti ke choklem aha pre pharo non holadak kuki akhai tu ke plang a hem a building hem chardon ki chikim non dang ni tungke sarnung ke chi dia phan phelang anta cholong dun thek the ko pene atu bongar bo pensis sarnung chi dip pene a plastic pirpal chonam pensis sarnung chi dip laso a hem barat se alang li tung bangke AJCB a machine pen anu jok kerot arpong kerot AJCB ke patong la sonang ki free ke lake ke chok che hektik aron la pen rat chari asong la council ke do tung bang lak bang ke chok che ke le dam hektik lo han te hala phelang pia long neng kan isi so selo chuneng ke dam tang thang a chi klo tari inkoi kopiloma matipung la arboretum habelang kunga la so kopilo auditorium hulalong tari inkoyani kadok kabe litung karbi anglong arat cipang rum pet pen holadak me dolo laso amayani ke CM tuliram rong hangki chichake penap ke tari inkoy rai silopot tari inkoy rai si pen ke ek vekson notice ni litung ke tar dampo hemrit ki fripo pu ningje det radang no chichak det pen pini ani ante phelang pi abi mi rihinga mi penajok idon umla pher chingnan anglong tirang hema hem mi chudet dorsing tirang hem mi rihing pen mi ki chudet ajo chainong ka chojoratang ka suri phokep la pen longli hidi aputa sok nu thengpi jengjari la pen kinang jia son an alu mati documents an voter ID pan card aadhaar card bank passbook la pen hemisi do an a documents ta mi chupon etlo pu ajok kisung chitong nang koklo Prabjan pen Jinthong MEC Deputy Chairman Avijit Krotami Kahumri Damji Aphansi Halapu ke Phodera Hem Atung pen Chuning Report News Desk Report Public TV Karbi Anglong
labang ke hem kichu herit lo chala bang pulang li bang ke hem khui lo tarang hem ku bang aso ku lo yo dom ka bilu sarli tum kana hum bidu se yo non rar tum stame sok hai hui hum ri blang pini por phai ni ra chiti malong hem kichu jai ni yo sok mon sikep oke ba sok rar tum ki hum lok lo yo se chuning rilam thela pu helo ke the ke ding tapi ni tum kaca padu nemesi akahai penceng lok CM kabeng mon mos council kacari pon bom alang litum kadu besame yela litum hem tun hem bang si terang hem bang si kisum litum kadu besame cara pitun san kadu eta hem make up me layo ami bana fodun dedet lo athema pini bahini ra cheti ma porse hem me gichu kadu eta thekdun de rong munira bedat garu ke sara por saya por mate kadu eta thekdun bang bedat lo hem penan kichu tang poron se herit nang fodun rong lo yo hum ni hem bang chu pani der nil tum nang humri lake dak la fer ching na nang long arong along ho la dak tarang hem tun along pini porphai hini ra chiti malom hem dak tarang hem bang hem lo yo hem pile pen hala an ketun hem pa ghor pini munit abe pina hot anarlo porphai ni ra chiti malom ala rihingami pen hem mi chu pon lo ase pini nil tum da birta long penang humri lo nil tum kar bilu charli asom hin na humri din lo kar jilong pen mana humri din tin lo ase da ka hem khu tum pen ka chethan pon a cheng le pulo te poisa kereng poisa no kora bang suri pocket chenong ke jara poisa suri pocket chu pon lo la pen ke so ka bang mon thiket la pen ke no thengpi lek roy la pen hapang thang atangka poisa la hai hui chu pon long lo la pen ke pota la pen kosono puko passbook amokha hem ihum aadhar card pan card voter id pen cheng lok penang an long thom thi along le apata bangta chupon et lo tasi suning ri lo pini amoton pen kachini ja phana bang ile tum ladak terang hem khu tu alang li pen di pon lo na asalang li phanse amoton ka chethan je phanse nil tum suning ri pon suning ri lo ini ni ham bagi ni ra ti mapor nili ham nili bang kawya phi garan pela amini le ami chudalon theman nili nepeli durga mandir along so dulang polo la so phi nili ham ni chudat anke aja da so namung tan nili nang chelong dun dadal lo so namung bang ke sai nong ba chiyor apoisa suri pocket la ta drangar lu si dui konglo la pen pata pak hom drangar lu si dui lo ID Aadhaar card pan card la pen pota passbook anta la so drangar lu si dui thailo la pen ta sambarim ta engineering ta ho le ta ho la hai hor mu ta dak se dui thai anke la sor mu chata long dun de lo ni bang ke sok ta ka du ve mon phok ke ni chu point de lo asin ni ge yo la se kisung lo ni ge la se pu ala ang tu ma phan ka chu ni re lam ke la pu lo ni lim pen ge APHLC Yudweng atuma hinpen phirang ke mai kang nipon thang ni phaing koira trogar ni APHLC Yudweng atuma hinpen phirang ke mai kang niponang kogalam theke lapuhen lo aphong Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen Tim Karbi Anglong atuma phan PGR lapen BGR along lialong kebe ke chia so atum ke do thep along lialong tharle pon pedera puthak tami pini APHLC Yudweng atuma hinpen phirangkia mai along ningjepon bangso phirangkia mai along sourcing bia hinpen kaningjepon ke lapuhen lo News Desk Report Public TV Karbi Anglong prangsi
media korte tumpan nang chorolo nang tumpan nang chopating pe nang tum kiwang apot la sinili tu nang tum channel hoipen kar biang long ara pan isi a message ki pigang tung made pachini kang tung ji pachini kang tung alam pachini ye pan signal tu hanang chopapan lo nilitum non ison pen ison point wise nilitum ni ebon po alam theke la puhelo ilitum atumi pini ilitum isi alam social media long thekdam long lo lake Meghalaya along kido mate Riboy district along kido inut akarbi alang lipan karbianglong BJP klembang fuatum isya mondulong damsi lamhoy kipidam alam aputhak nilitum BJP a party aphan isi lamboy mate alam clark kipikang tung alam theke la puhalo inangan arni aprang hut inut Albert Ronghang tu alangli karbianglong ara aphan isi kemesian a message nang pidun lo Ronghang sanghua ki hai karbi anglong ararapan nang matha dunsi aning chikhang un esi ilitum karbi anglong ararapan isi ichoglim kemesian ar thu kirodut laposon alam thi laposon a message ilitum ararapan nang pidun lo alangli ke langdam puludang te da karbiang long akarbi kali non amat alangli non ke Meghalaya long ke do Riboy district long ke do akarbi te boy fit sita alangli karbiang long ararapan nangching hon duk penapo mithang alama ki sivet ikai ijutang isivet pu vir vedet nangji pu nangma thadunsi ilitum akarbiang long ararapan ichogli ma message nang pidun lo alangli message pena job karbiang long ararapan abang putin an ningarlo isi kichogli mat kemesen adwa eso nang plang lo alangli a message pena job apin karbiang long arat ke alangli phan ke ningarong piglo laben choro piglo lapuson ki jumesen alam kichogli malam itum adet itum akhe phan angtan ki do puai fit sita itum mithang ikhe sivet pu nang kateng ni dunde det lapuson ang thek nang chepaklang dun ke lake alangli phan choro pig nang ji bon tame laso Allah rabangke BJP tumbangke aning pinang an BJP long kido akar bi tuman kali inut bahini BJP long kido alidar tum mithang jungjung political party pu amen pan anni ke chepathi pena job politics bu ka pathi pena pot lam jume ta chini ni resi ki chokli malam ta chini ni resi chini det sita chini ne son chi krong si idam tang arni BJP songja potu Albert Ronghang akihai against isia complaint letter dak pidam lo lasila kenili tum ning duk eviction alam nili tum ning duk piglo laso eviction dak jilang solong non hejong eviction de penapot kar bianglong arat in samri nili tum thekam lo sami isia news channel aphan nili choro lo alang litum to so news channel myong de alang tum hatak dam si mane koson opi ho rap dam lo nang tum news atum lo lagi nang tum nang choro lo lagi ison ekam theka pot la pen tum episode si a party na dam no la pen non la pgr vijal on song ba matum le sona pa ki hai to lang tung adu very sam hoto men dam si hada ka du be ke rap dam la hai ki tum thek dam lo ni rong pik lo sta dakar biang long ena an ham phang song do political party do selection ke rap dam bang tum thek dam long ye por lo ata ning duk ni mi alam se ma lapen eviction apa ada wildlife sanctuary polo to wildlife sanctuary por aron gali posi eviction dal ঠিক আছে kan chidon no e bon sitamya aprangsi rgd incluben pgr vgr longke aron ribbon ki do akiche tu dak railway akum kum ki do akiche tu han eviction nang ji pu
abatai council dan junuri data pista ko pia polo hala kiche tum ke dodim along lelong make eviction ha hedat halalo ke thenai a question lasi nil tumi him ki pugang tungala halo kar bi akheban lang plot pen la person eviction ki claim mang in tono abatai ki claim mang in tono mitha kheban ki chingon tha sabsu ki akheban chingon tha athe nili tum ka dok ka ve tum se ihur snal tum hana richuno pe manlo non eviction non jilang sulon ki do kar bi tum sinal tum han phutang pimesin nang pehalo ihur si alang thon jinsu tha lasi ki duk ke lak rada phan lang plot pen eviction ki claim mang ki in ton proxy meji lasi eviction ji pote nil tum aron ating ben ke non pgr bi jolong ki do railway akung kung ki do aron repen dak 6 silalong rilong kiche tum non tribal tum dak long le kya pene ka do khodu pik hala hai tum eviction nam detha aprangsi lasi nil tum na juni kang to lapen itu ajutsi gelalo okhil go ki hai mla alang phan chorolo athema alangli kar biang long ara farman dima saura farman alangli klardak mesen pensi Assam Legislative Assembly along iltum RDD include na ki mga kari Article 244A Autonomous State ke implement vek nang jipu siya langli padak lam theche paklan dong lapuson MLA ni tum theglong lela la ana pwa hearing tangrak pun kachik lam ngani idun Autonomous State aphan pi vek nang jipu alangli ke langdam pote tum kar biang long MLA kali alangli Sibsagar MLA sta MLA po isi responsible lang chinisi karbia kheman nang mathasi dima saw nang mathasi alangli Article 244 mate autonomous state banki implement vek nang jipu si alangli assembly lo lam ning gedelo laben 6 tidulo banki lake pangtang vek nang jipu si alangli ning gedelo halo itum kenang jil sam lapuson MLA si itum nang ji MLA itum karbia long bangpli lo dima saw including bangphodo ta pinia ni na son intang kring pen autonomous state nang jipu aninga klom kan itum nang nyut tatin nilutum thekdam long lang la pen 6 dul bang ingtang vek nei pu nyut takani ran thekdam lang penang anar ni aprang 6 sidul ke chodode lo induk wok pu sigani ye sapini arni ke dak parliament long seta aki hai omorsin tisu amata 6 sidul phan chiridam nang ko dagi la pen assembly long mata 6 sidul lam itu ni nang ko ate 6 sidul ke lake det krai are wrong constitution lage jungjunga hormu kali lalu lasi khul go ki hai phan tilkin choruk piklo alang lila puson karbiang long arara farman akang ira farman ke pak chunji pang tingkang machior thengapot lal pan choruk par piklo lapen pinang andang itum foundation de hut alang lila puson lam ning jelo ne la article 244 autonomous state lam ke long nang tum alam ke ne assembly ning yedunji lapen nang tum long vek nang ji pusalang le klar tak pen niltung episode foundation de hut ning je dekang lo la ning de me phi pinang an BJP spokesperson tum abatai when press meet inisi okhil go ke dasi lamani chot assembly on india he nang tum khemeta do pul talang han panegi dun tha pusi alali ni tum hanang tu holaso sa pini arni ke kaduk kave rat dera theklong pronglo okhil gogoi alang chagating pen nili tum episode se amai phu phan am bene alangli tum amman chipi soroi pen alam charju soroi pen di pini alangli itum akang ira farman alangli hatak ni dun dak ini alangli tum samrilo ninge thai bilo so patha halo lasi ni joro part piklo akhul go ke hai phan so true nang tuma channel hoi pen ke abang putin na deng nang ji lake party pulam gali athe itu munit bena kimbe senalam an ke abang putin lake kroy nang ji deng nang ji lake lasi alang litum hadak dampen lam hoi ki pidam alam theke la puhan lo nang like meghalaya akarbi apotsi karbiang long arat aphan ke mesenalam ki chokli malam nang thandun ri nitung kar bia rat ki jok ploji apha la sona message ke nal nang thandun ri busi hadak lam hoi ki pidam lake ni litum che don mothe adun thuang kalang tum putulo nang like arna makam ki klema bangfu la potsi politics long nang chi jok dun ri busi alang li phan lam hoi ki pidam alang itum kupilo kamatha alang itum a mindset ating bulodangte arna makam ki claim tumke politics along chirap dun long lelu ke mesana kam ki claim along ke chirap dun long lelu wa phansi alang itum ke isi towar ke block da masansi nang mandak lake kiwang thuji arni
owe kimi phan isi ke patikung ia thing tu da somsi alang le tum e plang lu lasi alang le tum complain alang li puthak ki pidam pena pot nil tum ning duklo la puson ke bang tuji ani claim ke denang ji jong si ahok ha arna makam ki claim tu det ki ja tumalong det chari along chirap dun long le pukuna ni ki tok dum jong si do putini peklang tha alang tu mat halo alang ke Christian la posi hala arnam church along le arnam makam chi claim bet pusi ki puda la jong si ahok hak arna makam claim long le vek pulurang te itum khurki mo lang dam nang popo arna makam ki claim tu rasniti long mate politics long chelang dun mi ma chelang dun no chelang dun me nil tum ka chinda mateng pulurang te akhima jong si itum khurki mo lang dam ji pulurang te itum thekdam long ji arna makam ki claim bang phu bang fitu det ke chari long chelang dun langdam sina khurkimo Israel tum akheyang bong inut nongnam ka thangklo ari chu alang li men ke lage David richu bolo ke baddu takaddu ko beta chini lage alang li ke 10th century malom se alang li richu man lo ba alang li richu ki man ningkan pikep an ba alang li richu man ta alang li da arna makam ki claim bang David richu ke arna makam ki claim bang sida alang li ke det chari pon jong si hinu pusan de pini arni alang li phan complain bang du uji polo kasada complain dam vega bang da ronjit kramsa akhe nang nagdi nurke alang li Christian ke nili ke chindam pulong te alang li ke Bible puri he pela mate chini epesi ki claim usini li tunke jong dam nang pokko David richu da inut det ki jabang la arna makami claim bang ini Bible long lang dam pulong te hala lun mate sam akitab alu ke alang li sikitok lo alang li hala bang solam chini dam de lapen lang dam sina Israel akhe tung ijiba det long ningkan pharo pli ban kidu pharo richu andar king pharo alang li si Israel akhe phana su slave bikok ban pinchong de hala suhu umat lo Israel akhe phan ban pen ka pejoke hala suhut ban pen ka pejoka bangke Moses te Moses inut anam kam ki claim bang kalima alang li politics ta claim lo anam kam le claim lo ha kasi kimisten along anke anam kam ki claim tum punon ba dua munit ta tum punon claim dun long lo lam ke advice ki pidun uno lagi lapen itum democracy mate Indiana constitution arona ting benta article 19(1)(a) arun benta ituman freedom of speech do hala so freedom of speech alang itum ke kawai det lo lasi lapusona bangke alang itum claim nang ni politics claim on claim pamino ideology bang tingkam chiyono ki chokli makam kopi make akime afan thanun politics ke chibong chengchek nang domki chipina pophan gali gedi politics ke lake det ke chari ke messenger phansi rat phan ko messenger phansi lake ke claim lasi nilitu mahin ke chinir kan tum BJP asongja potom phan nang tu na pusan claim de ri lasi halo salam nang litum muntam pemenji aposi Albert Ronghang aki haya phan nang tu complain ki pidang bangke litum ning duglo gar biang long ara ning duglo la benili tum ke la bang so acha tai pensi ke Albert Ronghang aki haya phan chunir tolo nang lila ansu se nilituma det nituma ke ki jog wanji phan mesen alam nilituma nang ki pidin tu ver dia pasi nilituma hin menta nal phan chunir lo la bang so platform pensi athini litum ki mesen leader nangji ki mesen alam itum nangji ki chokli malam nituma ke phan ke nang dolang la so advice ki mesen ka vi pena potsi ki chokli malam nang than bang ka vi pena potsi pini ituma ke la posi tivin thewan nang plang delo sa alang li message pena jok sini to su ki ninga rong piglo kar biang long arat halang ki than alam a message tan pini ani na reng aklang lapen isilam ko ning jibi senang alang li openly le hala bang solam ke ni gali bonda inuda bang phuben ka ching ki bena pot alang li alam jumis na masi alang li pangsib dundet masi alang li media long loplot alang li kela bang so alam ke ni ben rat long pasi thangnon ko phan le lang li ke than gali alang li private ka ching ki sita hala bang so ka ching ki bang pho bang la bang solam jumesen pu alang chini si pangsib dundet lo pangsib pena posi media long alang li
lop lo minute isi hini besi hajar minute langgar lo mesen naman pinake kasi nitum da accept lo karbiang long rata accept lo lasi hala bang ili tum bang putin da kacini se kemi lalo lapen aku nili ke puduang tung labang so press meet long pen kini yang tung mang lalo BJP long ke dua song jap po tung hala Bible Roman alo long pen en pen pinang an mane misinterpretation ikem dodo je nang tung det kicari alam arjumasi Roman alo kilong angding bikre thom kre hini long kre thom angding so isi hini long ke togdo laka hokalang nang tum det kicari alam arjumasi athe det kicari tumhan arnam si badlo kada rasa sita ahok we alam lagi ben jumis nan lam ben ki chokli malam lagi abe tum private nampo sitame halabang so alam al athe aultho a meaning mang kupilo halabang putina ko chin thanala Bible long ke isi ko sono pe commentary bodo hala explanation do ala so alam the kupilo halabang lang tum langdam nangji ni ke chinda mateng pulante lasi ahok lo det kachere phan ka arnam si patlo sita itum rat tum ana troy nang po te bon sita me det kacharia bang jong si corruption thepik ki chok cha kam claim pik pulante arnam ta aning dok delo lapen rat ta aning dok delo lagi halaban itum chinai pini kupia polo itum det kacharia tum phan ki jongdam ke itum episode si pen ke adhok tum phan alang itum ki claim ke dam ke chok cha long sin tum ki jongdam ki misal long itum jongnam de kende alam mang ke lasi alang itum labang so alu en pon pen rat a thing no in misinterpretation ki claim bang ke late in tonang ji pu sinil na chungui langdam sena angjong si ahok pe lam langdam sena bible lam si le ro lang tala solami en pon diri tasipini ro salam tan yen ang papu Israel ader long richu ki man ching ke soul halu soul richu handa arnam si badlu Israel khai na chi dom dum lo sa soul richo man der api alang api arrogant pik mulihan lang plot alang aning hang ling si claim thap claim rule so arnam si barlo mrata chidon lo sta richo man der api alang li aja konga thelo amase aning hang ling claim thap claim rule alang li kopis ke matha la claim do ki chok chita alang li phan padu da criticize bang long lelu pudun long lelu lasonang plang de lo so amat arnam ta aning oi laglo rat ta aning oi laglo amasi soul richo en pesun tuksi apike king david phan richo bat thuklo hala solam de itun chima hala ne lasona raksi langdam be dupilang phulkimolo lasi ilitum chindam pemini langdam peminangji la pela sualu long ki toka bangke hala CEM di ba prime minister PM hala so ang hoy phan ke respect lagi madita itun respect ini CEM hanta CEM chief executive member hala bang so hormung no respect dan kadua respect bek nampu ang hoy phan ke respect nampu PM prime minister la ala so ang hoy phan ke respect nampu ason tin man EM ang hanta respect nampu saki klema bang thu jong si kang nia bang jong si heno dak hotel phan itum respect on edeji la phan itum criticize bek nangji hala so lo alam ta ki tokdu hala so alam ta ki tokdu lasi laso alulong mangke aricho taman akang ni la richo ang hoy ke thirklong mesen lake kasi kang ni abangta ang hoy mesen santhot si abang putam